Today, ngasi aina takada part se koi log anti-log ki shortcut hai tare ko. Adana khoina log anti-log ka khangba matam da khangna bu hotna matam da ko. Koi maroina log and anti-log ko. Log ka anti-log ko se khangna bu hotna matam da koi yam sang bu chuti da ka ta nate. Asam maroina magi value khar lego magi property khar high book property ko value sing je ne khanga ba adore gadi log ka inti log se am line ne adana aham bada log khang be da to property khar lego properties of log hai dai properties of log ki property khar le kai ke jagah pe aham bada log a into b hai property wa aham jagah pe into layer magana log a plus log b hariba magi answer within second log a by b hariba expression is na log a minus log b ko managan ahum subada log a to the power n sina n log a hariba expression ko managan aduga irwa loina mari shubo sidana aina happa dise log ki value kharagi answer khar pi gani ahamda log 1 ki value se 0 ni log 10 ki value se 1 ni log 3 ki value se log 2 ki value se 0.3010 ni aduga losina pada log 4 ki value se log 3 ki value se 0.4771 adagi log ki value amaga jha pugani adu log kya log 7 sina 0.8450 hariba value singe jha puragadi log ki calculation yam laina photo ngamgani and this is the first one hoji ki property jo khang gabal or batung de ko hoji log ki value singe puthong way sum yeng je ko log ki value puthong way se is desu iraga thame log 4 se kai ga mana bi ai log 2 square ga mana ni ko ya bra a to the power n hariba log 2 square se kai ga mana ni 2 log 2 have the log a to the power n ki formula the n log a have the adu ki same property sinare 2 log 2 2 di thame log 2 ki value to hapse 0.3010 to ga into tong matam da 0.6020 ta ni next log 5 ki log 5 se satra khar ne this figure li kamaina log 2 plus log 3 to but now khanga dam log 2 plus log 3 di log 2 into 3 ga sama ne have the 2 into 3 hadi kya log 6 ki value ne adu sin na biya de to sele sele 2 plus log 3 je log 6 sama ne log 5 ki value na ti adu sin na biya de ko wana de mo to log 10 by 2 and sinarsi a by b ni a minus b hadi log a minus log b log 10 की value 1 2 की value 0.3010 minus to 0.6990 right log 6 की log 2 into 3 हो जी खाई की बता log 2 into 3 log a plus log b and log 2 plus log 3 2 की value half है 3 की value so half है plus तो का अंदर मार्गी समता है को log 80 log 2 cube को माने 2 cube है दी कमाई ना 3 log 2 है को 3 से मांग लानी log a to the power n log a है तो माने 3 into log 2 की value हफ्ता ले 0.9020 ता sorry 0.9030 ता को अदिगी log 9 की value दे log 3 square के माने 2 log 3 2 into log 3 की value हापे आंसर 0.9542 याको अदना हाइरिबा अखोगी log की value सिंचने अदिगी ngasai mamang da khoina tawgiba log की property ga value kharaga do adu khangagadi 시기 value 싱시죠 낭나 칸봉 남거니 나사기 마망기도 칸한 칸도 시 부부봉 남도시 아도나 15 칸하게 되나 칸도시 property 칸에 log 1 기 10 부기 value 칸에 high value 싱이 칸보다네 काफी तारे हैबदी ओके तारे न एनी log 시 होटबंग namगनी ngai ko adu bo khoin holok ma tamda table yaw de video log si hana hot kani table yaw bo hol pase exam da table si tirak to show we badana adu gi khudung thibido haibidi adu da khoi da awa thok da thok na ba table yaw de video log se yari gi hot na khon da se ko adu gi asam bo we ai se da la ki ko ki adu di ji khoi log ki calculation kra ho ji log ki calculation se khoi class 11 jo ki like ki matung ina yeng ra ga di
have the calculation to the polyper calculations in between already. More she had notation to the animal begun by neighbor. The book, a half day log table sinner can look signal calculate has a target. Log table say I wonder iPhones they got phones the log table so in a young again. I want to see what you are log table give you share log 10 the gay log 30 bookie your value. We got right quite the right side log 10 the log 30 bookie your value. Aduga log table gi kitang ay ahen bam tang haram gi ko log table se nang na kamai yeng di haragadi log table se smani khadok pani khai right mo size to hoji gi da 10 dagi 30 book hai ko ya bra shi book ki value se yaw bu log ni adigi log ki mathak wai sida log 0 dagi hai di value 0 dagi ko 9 book ki value ma lai gani amana 1 dagi 9 book ki value ma lai gani log 0 dagi 9 book ki 1 dagi 9 book ki aduna table yaw ka log se khot ki haragadi table se mi yaw do su adam adabu akhoina horen hola ka do sidi table yaw do mi hot se aham example am log se log 2 3 4 6 haiba log se khanga damna log long matam da 2 digit number ama single digit number ama yarige masing mari mai su ba ka tai adu masing ta so gera kun su gera rounding up log lai to bia nga tani to khoji ki wani di log 2 3 4 6 lower se aduga yeng si 23 haiba digit to aduda yeng biro nang 23 do number 4 that my value kya time 4 have the 1 2 3 4 my value ama le am galim sai chi ya bra ai yeng ko log ki table sila 23 gi number 4 sub do 4 sub da le value se 3692 le ko ya bra 4 sub da 3692 value le bani ko noi su log ki table le ga di textbook ki maning diaw bani how to yeng biro andu ki like to ko aduga okay log 23 gi 4 yeng value si kya ta ba 3692 time answer is 3692 si ham si kya ta gani ko ka yeng hai ba log 23 do 4 da my value kya ta yeng biro si lor ba tung da log 23 da mo somna kan gi 6 da my value si kya ta yeng biro si da my value si kya ta yeng biro ya bra ai yeng ge ai 4 da my value si yeng gre 3692 ta gre mathang da 6 da my value si kya ta yeng bi ko 23 gi 6 da my value si 11 tai ya bra aduri high bus da ta gre 11 do ani se plus to full kya ta ni 3 0 7 3 I want the answer say 3703 yagadra yeng si ko ai log ki ai ki calculator si hangdor ke log ki calculator si da log 2 3 4 6 7 my value kya ta yeng si ko yeng ubrang oi ko hai ba ai ki hoji ki tai value du ga si ki value si ga kyam khena gi yeng si si value si ga kyam khenai yam na di khena boy de mamang da 3 point am half le me ga answer si da 3 point am half si maning si di chume si da 3 point ya le si ki 3 point se kadai gi no si ya brother table hot laga to matam da table ya hot matam da sigum bo point sing che number matam da thola kani ya ko da thole point che kamaina khangani ha ga di hai bo khoi log ki value do ngasai digit kya su yeng bio hojik blow se 1 2 3 4 digit mari su ko mari su ra ga di digit mari do adu dagi 1 na minus to thopiu 3 ta bro ta ri 3 do ngasai gi answer gi mang da point ha pa tham bio ya ga yani ko hojik do khangni digit mari sui mari do 1 di khadok piro tari ba answer do point hapcha laga mang thambiro ma answer ta sigi answer ji kai mu chumam da ta ra gadi hojik sigi value sisu lang gani hojik ai point namjani ko atai di sama nei ko dana answer sama na gani 3703 sama na gani but hojik point am ta yaw ga mi ko ngasai mangi masing do adra maning da ina point ama lai ina loubiyu wani point ki mang lai masing do mari ni mari do wan di khani pui wan khang bra ji ki do point am ta yaw ge maning da ina point am namdan bani point ki mang da masing mari lai mari do wan di khai do kan da 3 dai 3 do half ne ko jikti ai gi sigi value digit sidai sida point che number ani gi matung da lai re hai di point ki mang da masing kya le masing ani adri ani do wan di khai do piro wan ta bra wan do mang namjan bi o swai Yabra point ki mang le masing do adi masing do degi 1 de khadu pio masing ha di digit ki masing number ni ko 1 2 ha da 2 do 1 de khadu piro 1 da bu thambi ho yeng si ko sumbra ne ko ai 2 3
0.46 से calculate तौगे अदुगा कई ताई इसको h से मलाक्शन है को ये वाले क्या ताई 1.3703 ताब्रा ताई को एक जुता आदरा तो अदुना log की टेबल यार होट के हारे गदी सिगुम्बा टेबल दगी दरकार ताबा आंसर याव दो यार हुई नत्रगदी आंसर से ताबा यार को अदुना टेबल यार होट मतम दा पॉइंट से सुम चगन हनबा सुम चगन हनबी याई को पॉइंट की मांग ले बसिंग दो सुम बॉन्ड दि खादो हंगद सिसने log तो